First, let me read the Missionary Day message from General Mission Secretary. 16 January 2026. Praise be unto the Lord Jesus Christ for bringing us to one of the most significant occasions of the United Pentecostal Church of Mizoram, the Missionary Day, observed on 16 January 2026. On this day, we earnestly remember our missionaries in prayer, who stand as frontliners in the kingdom of God. May they be continually guided, strengthened, and shielded by the Spirit of the Lord as they labor faithfully in the field of missions. Mizoram has witnessed several spiritual revivals since 1906. By 1935, the fifth great revival had taken place. This revival was marked by speaking in tongues and intense spiritual fervor. However, these manifestations faced strong opposition from the early Christian church. Those who were filled with the Holy Spirit began gathering in the home of Puja Kamlawa, but they were threatened and marginalized by society. Seeking guidance and deliverance from their predicament, they sent a letter to Mother Dorothy McCarthy, an apostle of the Pentecostal Assemblies of the World, who was then stationed in Bhagalpur, Uttar Pradesh. By the time the letter reached her, Mother McCarthy had already been transferred. Her successor, missionary Miss A.R. Telidover Greer, received the letter and took a deep interest in their situation. From that point onward, she remained in contact with Puja Kamlawa. On 16 January 1949, missionary Miss Dover arrived in Aizawl. Since the Pentecostal Assemblies of the World upheld the doctrine of the oneness of God, the date of her arrival, 16 January, was later adopted as Missionary Day by the United Pentecostal Church of Mizoram. Miss Dover baptized Puja Kamlawa in the name of Jesus Christ on 26 January 1949, making him the first person in Mizoram to be baptized in Jesus' name. Her contribution to the establishment of the church was immense. She intervened with the governor and played a key role in formally setting up the church. She also advised by Puja Kamlawa and his fellow believers to align themselves with the United Pentecostal Church. In February 1950, Miss Dover, Reverend E.L. Sism, and Reverend N. Palmer visited Mizoram. On 19 February 1950, Reverend E.L. Sism ordained Puja Kamlawa as an evangelist of the United Pentecostal Church and integrated the other members into the fellowship. Although several English missionaries had entered Mizoram to preach the word of God before Miss Dover's arrival, missionary Miss A.R. R.A. Dover Greer was the first to proclaim the complete gospel essential for salvation. Therefore, observing the day of her arrival in Aizawl as Missionary Day is both appropriate and historically justified. And they have a request, and let me read out. We express our heartfelt gratitude to all churches for observing Missionary Day with sincerity and devotion. We also thank all sections for faithfully fulfilling the missions department budget and for contributing surplus offerings. This reflects significant growth and commitment within the church. On this Missionary Day, we humbly request every local church, section, and field to continue contributing towards their respective budget and to generously support mission work. Proclaiming the gospel is a responsibility laid upon us, a yoke we must carry. Whether willing or reluctant, there is no escape from this divine calling. For necessity is laid upon me, yea, woe is unto me, if I preach not the gospel. 1 Corinthians chapter 9, verse 16. Yes, that is the message from our General Mission Secretary. And Tunakhan Mizoram UPC United Pentecostal Church Lodin Dan Kangai Tha. Hojikta akhoi mayam punamana Mizoram ki akhoi ki United Pentecostal Church linkhalakpagi wari de khona tabani. Achan chukan General Headquarters ani bamani. Madam di karigana habati madu akhoi ki headquarter General Headquarter oibigi maram nane. Sangha zakwa somnga adeng khan alauting to a. Khoi ki United Pentecostal Church se lising amaga chamapan bi jangkhri da linkhat khare. Chu chanchin chu voin thleng hian kan la in hril chhong ta selani. Adugi hawat ke badu de pitarak pa paw da hawjik jaba paw da madu paw da khoi pidno ta leire. Tichuan chu
huna tanga culture to chon missionary ta tir chho aloni ta sela adugi matam ti ko hi wo lakpa sesiga ai ko gi missionary su mafam kya da thado e atira chon kha an lien ngal big mi alawa mi tlem te chawan ni hawalak patadi mado yamna yamam de kitang ta yam pikna hawrak pane tuna khan mizoram bultan dan kan ngai tha hojik ta de koi ta ke bado misram da hawalak pi matang gi wari ni pathian alola kal lova isor do laktre he ko shan hi alola omzen ani chuan sigi singlo basena ma dum ta kuina leiba tarabadi kumsom ni te han veile sela sehi kun su oina leiba taragadi voinia kan no pangte po hi chuti huna chuan shuai tu thanem ngai tak tak an lo ni to hojik leiba angang sing si matam du ko di chawkhalak tana singlo ki pu ba mi sing ora pasu yai tuna kan ngai thak ta kang chi khan e koina hojik ta khiba dumaina khohar taka yamna wana puning wana leiba matamda tlem te ni chunga ai koi khitang ta oira basu tuna kan lo bultan ve hi ai koina hoja hawalak pagi matang asi thon thu ngai nom ala ni dona ni chu masigi wari si yamna nungai ba wari mo oigadabani chuta chuan visitai minga chuang reng to anga adugi matam du gati mayamna haida ba matamda inei minga chuang reng to anga inegi mingsu yaurani mercy te po masigi mingsu yaurani mayamna haina bada deri nai te ming po alang reng to dona ni dumaina oi na ko yaurani khopui moi te kan zawai ming hi alang vek to don khopui moi su mayam puna mo su dumaina ko mingse loi na uragani chumi tur chon tun huna yan adugi damakta di hojiki matam masida kan tamlo ani poin ekoi yam daba tarbasu thanem kan ngai ang reng hian kan ngai angaya ekoi na tawdaba yade haina pumda solbadu matam chupade koi somma mathau tai achan chu mi hring te ang du ang hian thila thleng zung zung lawa ekoi karigino haiba tarik de mira khanba dumaina ekoi apa masi matam khudimata sat lakte rim takin kan thokanga ekoi wan thabak sugani lalpan hun atia chuan istona piba matam di jaw ko matam di member punchu soilo member hengalak podudi adu tanatana biak in mun tha tak tak po kan la nei fe nge ya atoba ekoi gi charge singlip sei koi linkhalakani ma se chu kong zo tur chuan adugi madugi lambi du satpegi damakta di beidon room sang te po kan nei doran yamna ninghan na bigi ba mayam ekoi da tatana lakpa mayam jawrakani ma se lalpa in thumin pe to a madumo puiso na ekoi da di madigi ma yo wahi SPB re voini a helaya hian ke hi missionary ming puin karon om ani maya ngasi ni mersi da ai si missionary ga maming da oiraga ai masi mafam si da ai leibani kan va hian missionary kan ni thai ve kani ekoi puna moksu loi na missionary oibe yabani mun hladeu wangai to ngai lawa mi arapa mafam da ekoi na leibadu maina wakan khan ba du datte i chung ku a nangi imung manung da i khen oma nangi kairo lai kai da i khian te a nangi maru mapang singda rong bol na missionary na tho tur inga mani ekoi gi missionary amagumna nang isoi wa pok pi bi thabak mayam lei chu wa chon ke ni hi nakina chon abul tran tu te chu pu basan te an ni a aduna ekoi sidadi he hawalak padu ekoi gi waja basan ni haina lei a ina anin khom thina magi jumda sumaina ekoi charge kamen nei sister mercy in live de ulakin la alla thina sister mercy na su isei adum chingi ting zong hi voini kan hun zong hi nakina chuan sumaina koi na siznari ba matam puna mosi ko na thangdadi kaushan hau chanchin zir tur alani donani singlu ki mi singda tungda lakada ba mi sina tamninga hai ba ngam to oirakada bani alvina point com line avai equal thina antenga alvin sudi matam tu galairam angang da charge tarin da amada chatli ka haina dori bani voini ami ta hi nakina mi te tan chuan anbul tran tu ta kan ngasi ga laireba mi singse hayeng kona dati hawgalak pagi ba matam du gini hai ba se ko kaw ya de abul tran tu ni hi thil nuam ani ngai lawa hawgalak pa hai ba si hawgalak pa da luchingli ba hai ba se kadam da nungai ba oide ma se voinia kan bultran kho har tak kan bultran hi adum po ngasi ekona thawai wan ekona semgat chabasi hawgat chabasi kan tu le faten lim le lom taka hunan laman thaina turani ai gi cha isu singna na ko gi cha isu sin harauna thawgal to no bigi lambi semi bani chuwang chon
thanem kan ngai angai le a aduna ai khoi pukning da tawdaba jade na khan badu khama thau tai Luka bunga Luke chapter 5 kan en chuan lung nei ba pawa wa pawi chapter manga de kun yeng ba tarabdi Galilee di la len an lo thenga galil gi mafam de duga khoi gi in hun bani Peter ate unaw an lo nia midang po an lo om ve a Peter gi machimnaw aduga Peter su yauna aduga atopa mi su lei bani zan khua in tlai wa thakin rim takin ati Bible chuan ha takin len an deng ani chu nungdang chupadu yamna wan amakhoi na madigi lang adu thai an thok mai lova ha takin an thok ani makhoi na madu koi di yamna tamne inga tawjaba natte madu wan makhoi honabani ma se chu ti chung chuan eng man lo adu mapu makhoi na dukjam tawbo do phawda makhoi amata phade khua lo wara nongala ko matamda ho mai an tum ton in seng fel me kan yumda halage hena khanma matamna mo in lang singda lo ne semjan bani chu ti lai chuan Isua lo kala adu matam dugani Jisu Krista lai Peter i luthuk lam panin i len deng ro tina non thile ni chu Peter nang somda luba Michael na khatang ga chalaga lang adu thau hai bani Peter khan nang a in len ka deng thiam zo ka ti thei ni dei zo Peter na matam duga hai ba jai en nawon de aina in hun ba nataga lang tak pas aina hel na hayen hai ram ba yai sanga man thin len denga ei zong ani a hai bidi mark se nga pha ba aduga in hun ba nataga lang thak da nga pha ba du maswa gu ma du mi adu ni mark si Isu khan len de nga hle ne Jisu na de ka da ngoda lang thak pa nataga in hun ba du ma taw ba ponate apa chu carpenter ani a mapa di u suba mi amani Peter khan nanga in ka thiam zok zan khua in ka deng to ka hlo chamani hi ti se Peter na kari gumba nangon de aina hel di ai dang chupa ma se siga lang da in da hun nga pha na honar mani du pha da bani ma hai ba taraga di dem na tura om mi lo aduga kashu hainingai budi leite ma se chu tiang chona ti lafa adu upama du maina haide zirtir tu rim takin zan khua in kan deng to a adu da man haibati oja ai koi ki prabhu ka harasu du maina aina nungdang chupada wana aina thakje bani tawja bani I thu awangin kan deng le ange ati zo adu mapu nang na haibegi matung nai injaraga adu mafam duga lang adu thakchari ina du hunjarage ti chuan an long pil don khopatam le sanga an man ta dai mai ni adu mapu mokoi na tongaba hi du lukka da phawbagi oiba yamba nga du mokoi na adu phabani chu wan chon lalpa lanna tho hun hi lo thleng thina aduna isor na thabak subagi matam du lai he muna hian thei to chu in rong kan bol ta nga ekoi sigi matam aside ekoi maya puna mona ama toina isor ge thogal se ko tomina gani kan bei don rum hun polo la thleng do ekoi na tawning dre haiba ko puning han thabu ko mayam ekoi polakani ma se chu ta chuan adu bu matam madu da lalpan ti le sham ro min lo ti thin do ani o aduna isor na sodan ha kanang tum chathaduna leiru ko an haibadi harakani lalpa ti chenge nge tur hian ma ni po in tai ma tlangila aduna isor na su madu harak na biga damakta akoi na su madu he na su ma thau tai ti chuan lalpa na tho hi lo la thleng nge yang adu etaragadi isor ge thabagadu soidana akoi mafumda lakani chumi ti tura a ko le a than te kan ni a adu taunana biga damakta akoi bo khando khraba adu ma missing atani chu wang chuan aduna maram oiraga pathian chebai kan bu na konga hian aduna isor thogal tawbagi lambi sida ti mai thei kan ni lova icham chamna pangtau tawbagi maong du tawba yade tuna message an ron darlan korinthon khat bung kwa chang som paruk khan hanchin tha hi shil hi kei mani ti nge turin hi thap mai ni aduga haibadu isor ge wa paus akoi na sandokadabani haibadu chapchana maduda tambi chu wang chuan aduna kan thenom khowenga bul kan thananga ya ada akoi gi kairole kaida akoi madu ge thabak adu hoba tai chung kwa bul kan thananga imung manung de soi akoi na madu hoba tai ti chuan he ko san en kol tura lalpana pashuai tu tura ke ni ho himin thangani ti kan thre renga ngai aduna akoi mayam punam na khang dabani madu de akoi singsi singlobasigi luchingna ba gi damak te khushi khando khrabani habesi ole ti zong kha zanina ka soi the in se thange aduni akoi mayam punam na ngasi gi damak ta tamena badu dai phok tamena si khuding da bo pibi bo sanu ti chuan voinia athen chu chhun lama te hunan manga
ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯐꯝ ꯈꯔꯗꯗꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯅꯨꯡꯊꯤꯟꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯐꯝꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯤ group ate pokaron post kha ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯃꯗꯨ ꯊꯥꯕꯅꯤ group te kha kantan information ania en thin turani ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡꯗꯨꯒ ꯊꯥꯕꯝꯅꯤ chung kwa antinan chung kwa lote khin lokila ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯑꯩ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ kan chung kwa chu ti chon rau kan rela ti ki a ti ta ila ꯑꯩ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯋꯥ ꯂꯦꯞꯅꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯤ shave mi lo ta ila ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯪꯅꯗꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ chung ko jinga khan ka poi mo lo le ti na ni mai ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯔꯊꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯗꯨꯗ ꯑꯩꯁꯤ ꯀꯥꯟꯅꯗꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯕ ꯇꯥꯏ chung ko chan chin she lo chu ingai to fe ka ngai to ti na ni mai ꯏꯃꯨꯡꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯄꯥꯎ ꯑꯃ ꯈꯪꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯟꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦ chu ban chon ko ran chan chin hi kan ni hriat ton zela ngai ani ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯁꯤꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯋꯥ ꯄꯥꯎꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯈꯜꯂ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ tren kha chon kha cho te nei khoma ꯈꯔꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕꯗꯨ ꯈꯔꯅ ꯆꯥꯛꯀ ꯆꯥꯃꯤꯟꯅꯕꯅꯤ kaini po refreshment tuide om do na ni ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯍꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯃꯤꯟꯅꯒꯅꯤ in khom ba na refreshment kan nei don ni tu ma ho nga lo tu ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯀꯅꯥꯃꯠꯇ ꯍꯟꯕꯤꯒꯅꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯍꯥꯎ ꯑꯊꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯃꯤꯟꯅꯒꯅꯤ